Kapitan Inteng. Pare! Parinteng! Ay, baga mo noon niya dayta. Na masapul apok kawan na. Ay, kastaya pare. Niya kamit, nagpigsa tipukaw mo. Dinto ta kasla kala kwa. Kasla niya. Kas kala malnures ta nagkutong ka. Kanya malnourished dita mga ibagbagan pare. Pudnumat. Kita am dayta abagam. Kasla hanger. Ay, nalabos ka mo pare. Panawan ka man langay. Nagsulto at ipanagsasaw na dyan parinteng. Kitain na lang aro din na nakutunga. Ibaga na pa ilang mate. Nangaw na mula siguro day Jacob ka. Ang awayamit tikas jay. Nakaslad na yun na panaguyaw. Ay nabadong no amom ti makiangaw kin ni Kapitan. Saan ka masakitan? Angawam nga min ani Kapitan Lucas jay. Ay kasjay. Wen, ayawan maun. No nalaka ka mapikpikaw. Ay katawan na. Ha? Ad-ada katawaan na ka ni Kapitan. Anya. Apa niya ta kasla malnures ni pare badaw. Ay, saan man aday tamang kan-kanchaw ti ammom, Inteng. Makakatawak. Ta kasla napikon ni pare badong. Ha? Namasabat ko pa ita kanchawak to man da dyan lukaw. Loko kung kunam. Idento ta si katinaglawag alukaw. Ha? Ay, di mo unay. Ta ang mga numapikon kat aga pa kayo. Adayo bagis. Umatangak man iti underwire kagawat ko anang. Sige lang, kwarog. Agpili ka dita naka-display. Ay, agkaragatan ka iti kasta, kwarag. Ha? Saan man tangkang? Anda saan? Apay true away iti pampamayam. Anya? Nang kalmang. Amo ka? No, namurnam ka iti belengon. Ha? Ket gumatak iti baraw no usarak kasdang. Unatawan met asawam aparalabam. Anya pa ngay. Uy, naglaing kayaw nang kay. Makitam. Naglaing kayo nga gipapanti ko na. Ha? Kayo man. Ayak. Pudno ka diti imbaga ni Uncle Mau, kwarog. May sa kayo man kagawat ko anang. Ah, Di upat-pat yung tikas ding imbaga na. Talaga kasi lang niyang kail. kasjay. Nalay nga kumantyaw. Tila pagtitripan na no maminsan. Kunaklakit din nupudlaw. Naglablabak mo't Masaya nga anak mo't ano ibulang ka. Sa bagay, mamati akmat kan ka, kwarog. Sumardeng ka man iti kasta nga aramid mo, Inteng. Na. Ay, dahi talag kan-kanchaw iti padam atao ti ammom. Masuro na ka ni kwarog. Di mo mga asawa ngamin. Ay, pakasikuram aya. No di pa'y dimtang tigasat na amang asawa. Ay, agbaak sa talaga ti lukaw. Ay, paymanta, kantsawak to manan. Dahi tala ti ammom, Inteng. Kaslasaan ka alaklakayan. Dagas ayat ti agkantsaw. Libre. Saan ka nga agbayan? Na, True awimot ka nun ti pampamayam kadagiti murang mo, koraw. Anya? Kiti somat ti chismis da. Ay, nukasta. Nagwaras gaya man ti kantyaw kanyak ni ang kalinteng. Ha? Ay, sana pud no day tataba daw. Anya? Naglaing tumot nga min ako mantyaw ni Uncle Kaw. Uray nga rod sakit kan kantyawan nak. Amal nuris ka daw. Ay, anyan. Iso na panunod ka. Balsag man na kantyawan. Ha? Wayne, ang damit aldaw na kanya. Iso lang ay at muna ti kumantya. Ay, nagpuskol mo ngamin day ta subil mo, kagawad ko anang. Sa ka naglawa. na. Iso siguro akabutang da ka nga armanan niya. Siyak manan tinakita mo na kantyawan ita, Kapitan. Ay, unay ngamin day tan. Ay, panawan nakman ditoy. No awan matla na saya at ngay bagam. Na, ay di ka agungat Ta di ka bumakit adaga.
Masapol amang panunot kayo mo't iti pangkantsaw yukon kwa na maray. Huwag anya. Kantsawan nyo mo't ani kapitan. Di kay agul uli maklatan. Aguray ka. Mang panunutakman iti mabalin ko apang kantsaw kan kuana. Wun maray. Tapno marik na namag no kasanog ti makantsawan. Naglaing ako mantsaw. Idinto tajak mo't kan kantsawan. Ay, nanyangay nga raw. Gaputay so ti kapitan na makibagay tayo latan. Ewan anyangay nga rod. Tinasken, di na baybayan ti pagrebengan na dito'y barangay tayaw. Nagmayat laki din na kantsawan na kita at tao. Dayta ti pakaragsakam, inteng. Anya nga tati sumaranaw. Ay, ambukon. Asino? Siya? Kwa, saan? Asino ko mga rod, inteng, Ay, ni Marituyang. Ay, inteng. Daytan samot ten agbulbuli ti amom nga rabiday. Apay, buli ayamot ti kantsaw laang unli. Ay, no. Isumot lang nga isuday ta, inteng. Ay, Marituyang. Mare. Kasla kalati ni Jar. Thank you ka. Thank you, Kapitan Anatarakay. Husto kalaunay. Dan samot balak mo nga agpaserpat iti sa balimaray. Anya? Kasano ka? Wapo. Kasla kalabagits. Lipstick ka pa'y. Nabanglo ka Ayun, Kapitan. Iso nga imayak dito'y tagpaserpataken ka. Kwa. Dili ka daw. Panawan ka pa'y, Mari. Na. Ay, maaba magayam ni Kapitan itikin ng tiyawan. Oo, na yan. Ay, malnuris at talaga tilangamon, pare. Kasang kaulit mo nga ibagaday ta kanyak, pare. Ay, pudnumot ngamin. Agore ka, manutikilom. Ay, agtala ka mo, pare. Apay, sikangay. Naglawad ay tamuging mo. Ha? Sa akin naglumag, yan nagpandak ka. As lahat yan tibuti pa, day tabuksi mo. Naa. Sobra-sobra siguro tikang kanamitinal daw niya. Isa kasta ka. Naa. Nagalas ka, Kapitan, pare. Kasla ka aglang-lang awits. Adi ka. Hapay ngay, pare. Tagtapis ka lang tamitay. Ulitin pa itikastan ay patay abag tasungo. Ay, nakababain ti aramid mo, inteng. Kagasong tayo baga na apangitak. Kay, basol mo matlang, Sika nga minti mangirugrugay. Kuna nakidin akasla ka no. Which? Anya? Talaga nagparibar tila payag ko. Iti kasdyan nga ibaga na. Naglaing ka ako mantsaw. Nga minton si kati makantsawan, agungat ka. Sakti, Kapitan. Pagsawandak iti kasdyan. No way. Ay nainteng, no di mo kayat ti makantsawan, isardeng mo nga ron ti kinalaing mo ako mantsaw. Apay matan alimtag tasubil mau ba daw? Ay, kinabilak ni pare intay. Anya? Kasladyak mapalabas ti panangkabil na kanyak tuya. Naglay nga kumantyaw. Into niso ti makantyawan, dagos nga kabel. Ay unay kayo matan aya. Tinasayaat. Pagkalma umpay laeng tiriknam. Anya? Sakan tumapan kasaritan ni Kapitan. Amaday, tinaramid na kun ka. Kinabil ko ni Paribadong, tajak na gustuan ti imbagana. Pudnumat nga minanggal. Ura ni kagawad ko anang katiso ti imbagana. Anya? Anatabakan pandak kayaw. Ha? Kan kasla kayo tukak akarag. Anya? Pudnumat nga minanggal. Urag sarming kayaw takitain niya. Ay, agsardag ka. Ay, sakabit. Ha? Pagtitinulungan ka kun.
Ay, kuha namin Uncle. Ay, kaya't ba? Tayo kateng ka barangay tanaw. Saan mo ta Uncle? Pangasiyaw. Salbag kayo kay Diamin. Mas daawak mo't akin ni Kapitan. Grabe, no isuti kumantsaw. Naku namon, Maray. Ngam no isuti makantsawan. Dakas kamutan. Unfair nga rod at talaga ti aramid na akas jay. Una yun day taakan kantsaw. Taisupay ti paggaapaan dan. Humbang ko asaan anala ka mapikaw tinalaing ako mantyaw. Un kuma Syakto pa'y kat sa anak anala ka mapikaon. Kauna, day tatay ko na nga sports. Amo na ti makikantyaw. Ay katun na. Iso amaday tikas iti aramid ni Kapitan. Agpaiso ta ko na, Mare. Tas lakarag ato ka kung kunada kanya. Apay ko maamasuron ka, kat kantyaw dalang matkan ka na ita. Ay, jak nga ron magustan ti kantyaw da kanya. Na, saka nalaing ako mantyaw, no di mo kaya ti makantyawan. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasjay kantyaw da? Ay, sumardeng ka inteng. Ha! Ay, balo na tagtupay day tangiwat mo. Salbag ka alaklakayan. Ti palmado itan, ti panunod ka. So ngayon mayak, pare. Taapay man. Matitikas dyan nga ugaling, pare. Ha? Nalabas no kumantyaw ka. Pangam no sikat ti makantyawan. Agkabil ka. Ha? Ay, Baliwam kumamot tan ti kas nga ugaling, pare. saan ka man nakaslasi no amang bagbaga kanyak, nay? Kanya? Apay nalipatan mo na asyak ti kapitan. Ay, oray kapitan ka, pare. Pangit ka lang arudeng. Pangit pa ito ugaling. Anyat ko naman. Ay, pangit! Pangit! Na. Kasla tukak kakarag! Na. Kasla ka tukak kakarag! Pangit! Uy. Tukak kakarag! Intod ko, binarsak ko. Kunak man no napan ka nakikapyakin ni Kapitan, badong. Nakikapya ka. Karkaro kay diya, kinantyawak ti lukaw. Anya, Kasanaw, siyak lang arudeng din napan nakikapya. Isopay ti masuran. ay nakas kay laubing iti kastangar aramidin yaw. Magbagayak lang mo ita, tikas la inuubing nga ugali na. Ay na, no sikat yadda nakam na. O di saan mo na kantyawan ni Kapitan? Kanya? Tanukas ta ti aramidam, o di nagpadaan nyo adwa. Imbes ko mga agyaman ka, taumay makikapya ni pari badongken ka. Ha? Ang agungat ka pailaan, anyagay ita. Ay, ekwa. Ay, Ay. nakarkaro lakit nga roden akan tiyawan na ka ni pari badong. Ay, sinalbagkit di ti kastoy abiyag. Ay, sikat ti kapitan. Rumbang asikat ti mangida ulo iti pan nakaurnos ti susik iti nagbautan niyo. Mayak manan paray. Pakawanan na kumay, tinaybagbagaking ka. Ay, ekwa pare. Kinapudno na. Umayak kumakait ng nauna anak may. Ay, kasta ka di paray. Nasaya tayo may kata. Urnusin tati, sana nasaya at napasamak ka na ta. Ay na, nagyaman ak pare ah. Tama ornos tamad langan, ti susik, itinagbayatan ta. Ay, un paray. Kaya bayam ta, jakon ulitin ti inaramin ka. Naamiris ko, puno ti imbagam kanya. Nagyaman ak pare ah. Kit ulitan, pakawanan na kuma, pare. Un, napakawat ka. Di kagdanag. Awanan dayjay kanya. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at ti makasair akan tiyaw? Tapangrugyan lati saan apag kikinnaawatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot
Sada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Apang ngayong kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging angkail. Nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay ko mga agyan kay di iti aldaw. Saan ka di arumbangad da kay di barangay haul? Mabalit ko mo ti pumanaw ijay, no kayat ko? Ay, madi angkail. Ingkakit agin indayon iti aldaw. Noadan yan tay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Sakiro ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa bali ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggay. Dandanunan da kakit day, no sa dino ti ayan mao. Yamat da kita nabutusan. Kanayon da ngawan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. At daan ti kanayon alumangan. Iswa masurunak. Kanayon kukit din na mapansukunan ida. No adda makasapul kadakwada. Di pala ka agresign da kita asadot. Sayang lang tayo awatin da nga honoraryum. Numabalin la kumasukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chat. May samod day jay. Jak amaw no ad day jay. Wano adda pa ilay di balayda. Makapasuron. Tak-tak na mo na dyan inting batingting. Anyamanan ay ati kasurun mo, kindi kapitan. Kanayon, ngawan ito pisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Adda siguro ije balayda. Apay, ijay ka di balay dati, anti opisina na. Anya ay ati masapul mo kunkwan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti perma na. Ngamawan da jay, abatingting. Ay kat papirmaan nantuan, wadda ni kapitan ije barangay haul. Iso nga ro, tak-tak ako nakta muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. At subli pa laing, iti sa balingal daw. Yamot ng kail. Adda ka man nandito indayon mau. Adda mang sapusapol kan kay di barangay haul. Ay no asino ti makasapol kanya. Umay dito'y ayan kaw. Ay makasapol. Iso ti umasidog. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko rog. Kapitan akit chitanod kalaan. Gapo ka dito chiptano daklang. Kaslak bulat ti pingpaw nga agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Ka nagsubliman ni di barangay haul. Ano sa mata isumot ti nakaisang ratam? Kapitan ak rog. Madingang kail. Inton maumatitaw kan ka. I-report da ka. Ay awan ti makaiturid nga ag-report. Tada men-menel dagiti tattao dito'y. Ay. Di mo maibagaday tangkail. Addam tulat ta makaituray. Ay, anya ka di ti sersiripam, kabadong. Awang ka di manan, ni parinteng. Dita opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad. Apay, may sa mga agyutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan, nagidya nagsasadaut. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadan. Iso lang, ti pagalistuan da. Ibagam ka dakwada. Saan ka ta siyak? Kanayo nak nga adda, no siyak ti on duty. Makapasuron dagiti kakadwam nito barangay hall. Idanon mo kadakwada da ita inton umay da. Uray bagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayak da. Kanyat orasan ng kail. Adda ka pala di taindayon mau. Di ka di mapan di barangay haul. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapul ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Anya nga ron ngay. Siyak nga ron ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasayati sungsungbat mawang kail. Apa sana hustaw. Kaputada nagrekreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay haul. Sino ti agrekreklamaw? Aduda ang kail.
Kaya't mo ka di nga iton basing kawal kat di da kan ibutaos. Da. Barangay hall ka di, titurong mawin now. May sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka para inteng asinan kapitan. Anya asinan kapitan? Si kaati sinsinan at tao. Ah. Awan pa'y saad mo ng naglasto ka. Ay saan na kanalastog pare? Kasuron ko lang ti tao nga awat iti honorarium ngam sadot may. Apal mo lang data. Surun kon. Mayat ka di tarik nam nga awat kay ti kwarta nga wan mo mararamidan pare. Anya yati parikot mo tabi biyang ang titrabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Ay, umay ka man dito eh. Pirmaak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Hey, nasabat ko ni Batingting dito dalan. Nagladaw ba mapanidya barangay hall? Napan ka di mutla ang ije barangay hall dahi a kapitan. Bari nga, nagdiritso amapan. Saan man na maisalat dito daldalan? Na, lupot ayatap no maisalat. Amumatan to ugali na yata aw. No adda masabat na tongtong ditan. Kaslasa na kapitan. Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumita. Gaputa kumparay. Ang amjak mo ninamnama kas di taramidin na nagtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sabagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarek mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya at ti kababalin na. Isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, buwan kakabagyan. Saan kat ati kababalinda, ti pangibasaran. Asino ti ag-duty ta kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Wan may, apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakita iti kabangibang apurok. Damig igpila na manok. Anya, kat no iso ti ag-duty ko maita. Kay sumit yung mok. Iso di na magkukang ka, ta siguraduat. Nawan mga roda na. Alanganin man ang tag-duty ta. Ito no madanon ti panagala iti honorarium, nagsasapad ang agjutay. Uray saan da mga schedule ti agjutay. Dahita nga rin ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwata. Ibaon da ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga rin no daduma. Di da mo nga ramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka nagiti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, adda maramida. Tamno may kan iti leksyon na kita panay asalot. Anya kumangay taramidam. Dayta kat pa nagpampanunot mau, ti pangsaysayangam iti oras ma. Saan la nga siyak tagreklamo iti aramid na kitang opisyalis? Adu kami. Ordinaryo tayo laang a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay. Agpapada tayo amaluklukaw. Apay kumaamaloko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo. Ti paggagapuan ti honorarium na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timala na kitang opisyalay. Agpaiso ka di kinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka naw, numano ti kadagupan ti buwis tayo. Isumot ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagam. Masuron nga may ni Badong ko, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak, dagiti kakadwak, nulumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badong ko, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan da atong palen nga ordinansaya? May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti maperdi amula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawan, maray. Maawatan ka, maray.
Sana gapaw takakaduak ida kat ayunak matan ti madi nga aramid da. Agreklamo ni Tata Badong, gapu iti aramid yung opisyales, Kapitan. Anya man ang tireklamo dayjay nga ginlalaeng abadong. Ket no awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, Kapitan. Makita na nga minti kang mali yung opisyales. Dayjay kaditi ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, Kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga mati muna dayjay. Aglalakay lang iti unag t-shirt panda. Awan ta muna. Ay na, addamot am muna Kapitan. Aw. Tamakita na nga rod ti kang maliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa iti dingon ti daddo mga opisyales. Agperdi da iti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamot nga opisyal. Oh, Aramidam ati pagrebangam kas Kapitan. naa. Imbutos ka pa'y mat nga rod. Ay, aramidak mat. Anya pa ilang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka din na kita opisyalis dito eh. Awan kayo ka di manay. Apay ka di tatay. Anya ti masapul mau. Kukuan sa may ti kagawad, jay bulo sa kaldeng iti ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay, gapo ka dagi di akaldeng. Ha? Imbulos da ka di man ti kalding da tata. Wen nga raod, akikinamat da dagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis iso pa iti nabangbang. Makita da ita, tibirpirukin da. Anya ka di ti aramidam. Makadanon da ito, ijay ilay. Kanayon ko, babalawin da kita nga opisyalis, ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang, ti matinong, adda dito barangay hall, kuwarang. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan, nagitagtartaray akaldeng iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gapotado ti mula dito lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama iparit ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod no maipupok dagiti dingwain. Nay, apay nga ibagbagam day ta kanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis kat bulos ti dingunda. Na, Masurunan ni tata ba daw ang kail? badong manag. Apay nga agpada kayo kundi antay, nga isakit yun ni pari ba daw? Saan mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalain ka din ni pari ba dong nga mitisyak? Awan mo timbaga akastang kail. Kaya't ko lang ipakawat, ama di ti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tumot a pari ba dong tagpakalain? Inton kwan, pinagong tak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag. Papanamanan. Mapanak ijay ilay. Inak man i-report ti aramid dagiti opisyal ni day. Anya, ay nabadaong ordinaryo ka la tao. Sika kat timapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Oray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw ti mangkuyog kanya kamapan ka ni Apo Mayaw. Awan lat di mor aramidag. Para ka dagiti pada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umawawat da iti honorario, madida maararamidin ti pagrebengan da. Heh, Adda nga tama aramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. imposible nga tamay, adida aksyonan, no idanong ko iti nga tam. Asos ang kail? Hay, at baka ka man dito yung dayon mau. Agring kan. Ay, jay ko nam. Ingkay di barangay haul. At daim may anagapo iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadagiti kagawad mau. Da kami lang at tanod ti aday jay. Na, apay nga imay dagita, adida imbagbaga. Ay, mapantangaro na na. Ha? Ay, Kastam ka di asumango kadakwada? ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mau? Na. Madlawa di ka nagdigdigaws? Ay, ay, madlaw aya. Ay, inakarod basit parsyakan iti danom ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Aguruuray dagiti taga DILJ. Yay. Ken ti kadwada nga imbaon ni Mayaw. Kanya nga ita, sigurado asinirmunan na kayo ni Mayaw. Winarningan na kami pa'y
Amin kamay, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwam mat ngamin ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulat dagiti kakadwam. Makitaklaan. Uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyom. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tata ba daw? Oh! At dagayam gayam na iti diayil jay. Imbagahan na ti aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tata ba daw? Ay, kasta. Ay, manipod ita. Ay, ibaga kung kadagiti kakadwa, saan kami ngaglanglangan? Saan min asalungasingan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramiden yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbali na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagreban na, kasama ti barangay. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo amin ang apo, ana ayat adumdumnag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay Musika Dante Martinez Computer Recording Technician Joffer Anas Basit Sound Effects Glenn Binawe May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon ayaman kamay iting kay panagdangal Badaw di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad ako sina Awan materialis ka. anya nga awan kat napan ka bimulod kini kapitan di mo mat inususar Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa Tarimaan nagto amin dagita, inton masangap. masangaw masadot ka lang Apay ayang aming nga apurado ka. No kayat mo di sikat di magtarimaan. na kasano nga ino alaanan ni kapitan dagiti binulod mo agamit na Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulog ka ni parintay. tanya man ang tibulodam Bagas. Tawan pulos bagas ta. Pare, good afternoon. Ay, kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sana lang ang lumabas pare. Umayak man bumulog. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pabuludan pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Isojak matartarimaan, di pag masitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto'y subli pare. Saan ka diya madanagan? Saan na mapukaw da jay? Anya nga, ti umay mo bulodain. Ah, bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mo ti umay mo bulodan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyan ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka ah. Ay, aguray ka buta pare. Ah, Limpay mo dinamag no mano ti buludan. ay mabalinan ti upat aso pa. Anya, ay may sakaban kumamit din Na- pare. Ay, nagadun ngay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la abasaw. Wano, upat aso pa. Nagado mo dahi ta bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan pare, inam abasaw, mabalin siguran. Na, Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito tersinak nakabadong kan marituyang.
Talaga saanen, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kas kadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulaw. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare. Ni Mare tuyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Mare tuyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kaslain mutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanan, ti saan nyo apag kinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badungkaw kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato ken itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam dita Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y matngamom nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan ti Rire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan nga gluto akaw. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay, kat gumatang kayo ngamin iti aramatan nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay matikas to yan. Puron sa mo, bato na ito yung luto makarenta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigao ni Marikwanang. Tapno mataupak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Hey, nagsakitan, tingipan ka, makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kalal nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na ita, Kapitan. Kabat bato mo dyan pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigao ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigao na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga eh. Kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana ang aglukan. Kuwaraw. Nay, niya tumayo aramidan ngay nga ro diti paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan, dahil ta tricycle mo. Ay, di mo bulodin na. Pagpaspasadak. I-tricycle ani Chip ko arok ti bulodin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludan mo dito kakaiso na tricycle ka o tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkad. So di mo ni paidan, tagkumpare kami may kanyangkal mo. Amok day ta. Kano iti ubing ka pa ikat may sa kadagiti nagaw awerking ka. Kasta ka deng? Wain, agsangit ka nga may no ni angkal mo ti mga awerking ka. Takasanaw, kat agsangit ka labas iti day, kadilan na kan. Unay mo't dahitan. Siyak ni Tata Badong Mau. Nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya. Tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, titrak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw Tata Badong. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Nga. Agyaman na kwaro ka. Kaya namumpay. Kaya no siyak pa iday, ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan Mau. At to'y titulba ka. Di kagdanag, isublik mo lang nga dagaos. Kasuli na akto pa ya. Ha? Hala, ina ko na. Chip, isubli na nga ta di tricycle, ma'am. Isubli na.
Kat no nagsingpot gayam ni Tata Badong. Ayun niya. Isugam tinangaw aware kan ka idibasit ka bay. Na anos magam day talakay. Ay, saan ka man ako manag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Problemado ak nga raw nanggail. Ay, adya ti problema ayo. Saan ba't ngayon subli ni Tata Badong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kuna na mo mabit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Eh, ewan na. Ay, isubli na yan dajay. Saanin? Ha? Ay, saan na mabali na? Apay ngay asan na nga isublay? Eh, kino manon nagamit ko ti binulod na. Awampay, uray may sa nagsubli. Eh. Nas ka nga isubli na di tricycle ka, wangkail. Na, kasla ka laubing. Agtal na ka man. Silpo ti biyag ko tayo di tricycle ka. Na, Kat no isun ti asawak tayo dyan. yay! Awan samot ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpad tumala siguro adagaws. Tabinulod na di tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Uwan, Maray. Apayakas na nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay di bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik da di abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot mahal. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawang pay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudan tikas di klase ti bigaaw, Maray. Isublim kid din kanya. Kausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Saanin ngayon subli ni Tata Badong ti tricycle ka? Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinagpapulodan ay. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo magam ti biyag mao, chay. Ha? Chip, Ha? ni Tata Badong. Oh, Apay ngay, magmagnamot tayo. Ayan nga ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, Kwarog? Apay asan ngay, kukwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no di tingay, di kalsada. Ha? Nagbuntong, Mike. Apay ngay, inyawid mo kumamot laptan na. Yung kalain na ni Jay, nukayan mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabulodan ni Tata Badong? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtala ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, nukasta ka mag... Nay, kan nagbuntong mo nga di tricycle ni Kwarog. Nungay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay katalaan dala nga, jak mat kukwa. Ay saus awan lat di aramidon si kabadong. Mala, nawan taramidam in kay sublen dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya man na binulog ko? Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ayaw may nalay, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-soble ka na kita. Ay, banang tungab. Adya tilot-lotom asidaan tayaw kada Kwarog. Ay, jak kayat tagluto. Apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati panggurguraam kanyak dungog. Inka tarimaanan, tadyak makaluto. Ay sus, delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, karimaan na kong dungaw. Inaklaan na giti materialis ka. Uno usarat. Kas kumatlansa, martilyo, kenragade. Ha! Oh, Kat no impabulod mo amin kan ni Parim Abadong. ay, won kaya man niya.
impabulod ko gayam. Insublinan mo no saan? Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Ing kaalaanan, tatarimaanam ti lababo. No, kaya't mo amangan ka inton madamdama. Darigati mabisinan. Isu ama padakon. Ano dagiti binulod ko king ka, paray? Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakan ka ah. Mala, paray. Tagdangdang nga. Lansa. Sa nga pulo a lansa di binulod mo. Manyapay. Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli, paray. Ay, mabitlain. Tayo nakalain. Mabitlain, paray. Na. Isublinan. Ay, paray. Ha? Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabangi-bang barangay. Malagip ko, paray. Aja. Nagadayon day ta. Kapay nga yung pabulod mo. Kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Iso ano kayat mo, amaala? Mapan ka ijay. Ay. Anya kamutin pare. Tasak pa iti mapan mangala. Ay, katwa na. Kat ijay lang, Mike. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka. Ay, di mo asit ganyan, Tem. Parabayang kail. Ay, napudot ti ulo na. Ay, jak ngamin natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay, katarimaanan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng katawan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata ba tao? Na, kasano nga among? Amo ka. Tajay tricycle ka kat di namot langin sublay. Ay, saan natan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mong ti gumatang iti baro a gamit mawang kail. Kaya di karigatan mga ron ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, sana. Ikarigata ka mapanalaan ti tricycle ka nga imbati ni tata ba dong iti tenga ti kalsata. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day jata hao. Nasaya at mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na ngam ay namaray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmot. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amo ti agisuble iti buludan na. Ay, inayadang matimangan Ano matiin loto ni antim akanenta? Ay, maragsakan kami niyan tay. Tati narimaan, tati lababaw. Paritay! Ambong nga da ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Di mo papabuludan ang kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan pare. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Kanya, ay agawid ang arudan, paray. Wen, nasa sayar pay. Tasanda ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Jak kano ammo ti agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya tapabuludan dagiti kaaruba? Ken gagayam ta. Si kanto mga main. Apa basulan na ngay. Sika! Ay na to yung kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan.
Ala, sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Agyaman ak iti merienda nga inyag maumaray. Ay, meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni Badungkaw, rimwar manon. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Tala agmatla ang ti malukong anangikak. Wan maray. Yan! Ano dahi ta nakamalukaw? Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulak bawl. Nya. Maribana ang orayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oray si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar arabidam. Ay kating kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadaay la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makareng-reng a serina. Wenno kuwaw. Wow, tarupap! Kakadin makidaya paray. Ewan pare. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yawn. Ha? Ang mga mahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bladin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha. Urewan puliyaw. No sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko bagay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom data pare. Ti sobra akarni kan arak kat masa-masa kalusugan. Ay, pwera ka paray. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Sa Yay! ako ikiraw. Ape akas lang masurun ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni Badungkaw. Napanan na nga ta. Nasaumat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit addadayaan amadamag na. Adda ni Badong. Maangot na aming ti ayan ti dayan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing laktamot amangan. Ay unay kat gaya man ni Badong mau. Ay, masuro na nga road maray. Uray ano sumangpet kat adamot isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na. Nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. ha? Sapsapulan ni Marituyang ni Badong na. Ay, sana maaawatan mo ti ugali ni Marituyang. Apay nga ibagam asaan amaaw-awatan. No adda ije balay da ni Pare Badong. Ngaraw ngawan na. Ngam no awan. Sapulan na. Ay, Di na kat sapulan, kat kabalay na. ay di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot ka no ngamen. Inton mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Day tagarod ti madi. Eh, sadot arawat.
Ay, no sakmet ani Marituyang, kat sigurado ang masurunak met. Kapitan, bagbaga man ni Badong. Ta saan laaday di agbalbalog ker aramiden. Ay, bay amaray. No ada pangawisan na kanyak. Ibagak daw. Wala, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, pwede nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, Kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papapanan na. Ay, naglukon day ta apare ba daw? Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta, ter aramiden na, Kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay siyempre kabalay ko mga raw. Awan tera matek, nukas pangarigan tada mapasamak ken kuana. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Paribadong ni Marituyang ititaltalaon. Kat talaga met, iso ang masuron ni Marituyang kan ni Paribadong. Sala sumangpet, intun nadulpet tilupot na. Ay, kunan ni Marituyang amadanagan ka na. Taawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Paribadong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat at ti mapasamak no kas pangarigan kan ni Paribadong. Diyak maawatan dagi diyang agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal maysa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay, lukon tumot ngamin ni Paribadong. Ay, nagbalin aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Baka ininumak launay. Namagaan ti karabukom ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumasaan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Hey, makain inumakon ngam nay. Awan mo latay tanumay. Apay, adda sinak daw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao nga mawandanom. Makaininom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin ayat ti saan nga trabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan, awan padaya diti balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manungal daw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamuray. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Ne, nanay ba't ang dagiti patong dito yung likod ti balay? Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti na dulpot alupot mo. Ayawanay, rutay-rutay tamot tayo. Ay kat anusam iso at ipagbadong. Ayun na yan. Kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kuana, adda sapul na, ngam si kangay, day talamapan makipunpunsyon dar aramidam. Ayawanay na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuranan Tanay an-anayon nun. Ay nagalasad na ramid mo abak-bakitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang maadamat inobra. Sika tiawan obra na, iso asika ti mangilaba. Hey, Nay, apay akas ta ti itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Ay, apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam tayong karga na iti sa ako dagiti mureng ka. Na! Impan na iti likod ti balay. Kalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Da! Sana mabalinan nga arwatan pa. Kinanti anay ti badong.
Ay, di nakatawaan, tamasurusuro na, pare. Saan asikat-ikat katawak, pare? Dagiti anay-anangan itilupot mo. Ay, salbag namin da di ato yan. Kastoy na, pare. Naibos siguro ati anos dito yan mo. Kanayon ngamin mabadog. Dinto tasi ka. Kanayon ka mabsog. Ay, di na kumamay ingkabil itilikod ti balay at ilupot ko, pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam, para. Makakatawa ak itimbaga ni Uncle Mo. Anya ka ditimbagan, antay. Gapo itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inaanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kanu, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmat mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot ti kasjay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas para gurigor. Agurigor ka din ni Badong Mau, Maray. Saan, Maray? Siya ti agurigor. Ha, sika? Apay asikapay ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong Mau. Kasano nga ibaon ko kat awan mo't ijay balay, Maray. Kahit napanan na ngay. Amo pa yan. Sumangpot to ay inton makalagay. Mabitlaang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Nay, ataka mo't dito'y birthday party, pare bataw. Naranak ni bakit mo gesture ni kagawad ko, anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam, iti agas na. May imbagan to day jayay. Di ka kadiagawad. Kanya kay charamidag iti balay. Awan tag birthday iti balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayin itirigat ka. Maramid mo day tayo ti asawam. Saan ko amaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Pagka ka may dito silay. Apay, maditi mariirig na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada, gimatang ka kano iti agas mo. Apay, di ka pa naimbaga na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturugak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ka may, dito'y sopa. Sana nakatarang ka dayta. Umunag kalatan, no asino ka man. Ay, Ape. Pari Badong, imbayak, tanadamag kung agurigor kanu ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Aday jay silid maray. Nakaturog siguron. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yagak iti kastoy. Ay, agyaman ang unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matente kagod mati bagay. Madiday tuyan na. Awagak manditoyang. Tuyang! Tuyang! Apay ayak, kat malamlaminak. Maditi marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan timag na. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Ano nga kay daytoy? Ay na, ang mga no high blood na itan.
Adda ka di kwarta apagpagas maw. Ay, awan to yan. Ay, pangasim Tayo ka mangiremedyaw iti karo ba? Tayo tayo di ospital. Ano mapanak umutang awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ito yan ko? Sana nagbalbaliw ako. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ito yan ko? Hipan na kiti ospital. Kaya't ko pa iti agbihag. Ay natatabadong ti agasawa ag sinaranay itirigat ken ginawa. Ala sige! Di naman tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangay.